Karom pinyada birta long penili thari sarong klaranse non birtang ton pen archi tha. Karbeng long moms dancing star semi final lang deng phai kuni phai inquiry ni difu kala kendra long ke padopona birta kat news sayam long birta nang pale. Moms dancing start semi final long kado kawe bang thongkep kachapate tum do. La bang thongkep atumang bong pen bang krip holake usa tisopi rup dihun terangpi hun lotta terangpi hardin terangpi Selita inglengpi, Momi Hansepi, Lotika inglengpi, Urika Tokpipi, Rojini inglengpi, Monjering hipi, Durmi Krukopi, Madhuri Kropi, Tracy Timungpi, Lapen, Promita Bepi Atumapan ke final mate ang tungkiti yang dengan long an ingwai pontang lo. Lapen Karbeng long Moms Dancing Start semi final ang deng along judge mate kangkrung kaisa atup lake songsar bongrup Serlibon Bepi Lapen Bari Thing lengatumse ingkrung inside lo. Paikuri Paikri Sirkep Arni Duarbaguri MSC constituency angkang Kahora Raidang Ingti Memorial Model Village along APH Celsius Songja tum Kangdang amai kepadopona birta Pherangki Rangsina Bepen Kat News Hamlong birta nang pale. Mongol Singh Ingti Kachari pona melong Robinson Rong Pipensi Meke Phalam the Thanpondo Bangso melong APH Celsius Duarbaguri Committee Alamjai Sarpu Bristom Terang Wesley Langni Living Hanse Jonaram Terang Robert Crow Lapet Rongaratum Chitong Dun Ringti Lapang So Melong Kaprek Aracharia Song Pen Kado Kawi Pang Ikepatum APH Celsius Long Chipauk Dun Ringti Six Sedul Kapang Tangjia Pan Chithan Timung Ponsi Mesen Pen Mai Pachunpo Nili BP long kanar kya keduta nili dak hem galong le PCT galong le kam galong le an panil sosasi de sosasi Sita non kijusia bangke la bang sopan tensit kipi la peng CM atawa CM apawa DC panti la Sonia lama jelong manili ini cerita ini cerita la posil bang so BP song de bomte tum kar biang long ke tensit apiok gelo la peng DC ap ta power and apum dan ngelo bang kayak pan kene cici tapi pek misalnya lagi nih deh kita nih depen non bang kayak cici kayak long recap salah tidak lah nanti long recap tidak teh itu kayak konal ladak kohora mate ladak seming tierong ladak APSLC ladak so dang amai dang apa do lah kayak alang itu maning hang le ke bang jadi lah nilitum kado awi ci dom sa pensi bang so mai ke bang so kandang amai nang pedo customer ada arara tum ci hok pik lo di Mani nang tum lam chang ci pikang lo mani tuar posta me lang posta me nang lu itu e pram nen nang itu la son lam chang pikang lo po aku la pen lang kono aja kono nang itu la video kuli pon tang lo po nasi nang li pubon posin li tum kenin se thelo Tante nali tum pini la darang cepat udah ke hem tum ko an do iglo. da la soria ke la non pinne rong kini kiseng na apon dong thong kep dak du jibo Tante don thong kep arata dak IPH silo sinali tum do igla puma. aku lahai na mate ni tum chan pon dak Non nali tum cetan cimun pon bom podi. Tapi mina ninga cithe ke nali tum pini la dak nang ka humri asong phang sinali tum nali ninga cithe iglo ma tante. ning si thelo ma atha thema ning si the bangke mani lang tau thai pon lo mani ni tum kido ki tha ra pen kichu la son lang pini ni anta ni tum asong tinat mi lang sa mi lang pini bang ki thai pon ki la sin ni tum ha pini bang ki lang pini thai pon lo po Non malam sopor pan birta mong ton pansina. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amang de Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment.
So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 9365037618. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamo phit puthot bertalong wangthlong Det piangkang corona ke sopen ong tungara tum afran damnanglo bonta non ke bangso corona ke sopen chipachok thekjia phanpura sarkara hinpen do anara raphan corona ang prim chipinang chipupen rong rob arlo anta raratum ing prim chipidun riktilo Sonsi West Karbenglong district alongta bangso ka chipiduna phai phan trok kep runner kep anleduno bonsita phan pharo mate idunata ing prim ka chipidunde kavete chia phan sarkara hinpen sodak ing prim Pipon ji phan hukum pipon lo Jinthong habar sitami local MSc mate EM Pradip rong pipen Japon se Jinthong constituency along sitami apang putin tami corona ing prim ka chipidun long rep thekji phan phomtar ni pen buthot am tereng lapen long e loboi anparta phomtiar ni am sera long corona ing prim ki pipon asai boy thalang so medical staff atum pen chelang si ing prim ki pipon asai tengpon lo Bangso sailong pachiton dun si Jinthong lem sahin penta sorkar hin pen ki pipon sang mate ration card sang ron ponlo Bangso sailong EM Pradip rong pia hin pen clardak pen raratom phan bangso corona ke so third wave along question pen se kachipa chok dun thekjima mate kachingrai dun pen ke chok dun jima phan non pen corona vaccine kachipi dun trepji aphan cherok to kamayalong tuning report Corona ke so puthak chirok to gomailong local MSc Pradip rongpi boithalong so medical staff amtereng police outpost in charge Rotan Sonmal Jinthong BJP Mandal Committee Mepu Joysing Bongrum Jinthong VDC Chairman Khorsing Senar Jinthong BJP Kisan Morcha Mepu Robinson Tiso Lapen Local Committee Mepu Gaungpura tum chetong dun pen Corona ing prim ki pipon anparta sangkeron ponasai mesen pen pachut pon Haroghat MSc constituency angkang amek ke sukelang warsai EM Khonsing rong pipen Lion Clubs Ice Hospital Jorhat along Bangkret Roxia atumaphan ake joypen kepelang pon thegapot EM Khonsing rong piaphan ke churopajir Pirthea thalong ke somdun lake emek do veknangji lason si emek le avelote pirthe kang ting ka thang chini duntelu lapen ke do ke damaling sita pirthe kang ting thi pason si chemanpu Pirthea along kisung nai lake emek ka vehelo lason si Haroghat MSc constituency angka amek ka chichar chi atom phan amek ka chichar thuji pura EM Khonsing rong pipen Jorhat Lion Club Ice Hospital along amek kelang doctor mesen do puar julong si bang ingkoy atuma phan ake joypen selang damlo Bang ingkoy pen Bangkret trokatum ke kaya sona mek chichar pamelo pusi birta ritunno Lason awar sa ke me mate EM Khonsing rong pipen kerap dun thekpon EM Khonsing rong piaphan judune pin ahir jume pen aninga klong pen kachura lamthe pajirinti Haroghat মহিলা মোৰ্চা প্ৰেচিডেণ্ট হৈ মণ্ডল আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আজি যে আমি এই যে চকু চিকিৎসা হৈ আহিছে ভাল হৈ আহিছে আজি আমাৰ EM ছাৰ খনসিং ৰংপি দেৱৰ নেতৃত্বত তেখেতক যে ভালকৈ লৈ আহিছে মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে আৰু মই গাঁৱৰ লিডাৰকেইটাই কৈছে যে এই ছাৰে খনসিং ছাৰে বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা কৰিবলৈ লৈ আছে তোমালোকে যাবানে যাম বুলি কৈছোঁ আমি গ'লোঁ খনসিং ছাৰে আমাক বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা কৰি দিছে আমি তাক ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু এটা বাকী আছে পিছত ল'লে এইটো চিকিৎসা কৰি দিলে আমি ধন্যবাদ দি আছোঁ আমালোকক চকুৰ বিষয়ে যোৰহাটত নি পেলাই বিনামূলীয়া কৰি দেখুৱাই আমাক ইমান আনন্দ কৰিছে যদি আমাৰ ছাৰে ভোট চোট দাঁড়ালে আমিও তেখেতক এনেকৈয়ে আমি ভালকৈ সহায় দিম বুলি আমাৰ মনত ভালকৈ বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু আমি চবেই তেখেতকেই ভাল পাই আছোঁ তেখেতৰ লগতে আমাৰ EM ছাৰকেই আমি চবেই দিব কেইদিন থাকিবলগীয়া হৈছে যোৰহাটত 3 দিন থাকিবলগীয়া হ'ল আমি
হয় নেকি 3 দিনটো নহ'ল তেওঁ 3 দিন ধৰ আৰু আজি অহাৰ লগত পৰহি দিনা গৈছোঁ এতিয়া চকুটো কি হৈছিল আপুনি ঠিক হৈছে এতিয়া চকুটো অলপ ঠিক হৈ আছে আকৌ দৰৱ পাতি দি থাকিব লাগে অঁ আমাৰ ছাৰে আমাক ইমান সহায় কৰিছে বিনামূলীয়াকৈ নি পেলাই আমাক ছাৰে ইমান খৰচ কৰি পেলাই খোৱাই বোৱাই আমাক জাগাটো ৰখাই ইমান আৰামত থৈ আকৌ চকুকেইটা চিকিৎসা কৰিলে আমাৰ বাবে আমি ইমান ধন্যবাদ পালোঁ যুগে যুগে আৰু আমাৰ অঞ্চল ছাৰক আমি নাপাহৰিম বুলি আমি ছাৰক আনন্দ দি পেলাই মই এইখিনি বক্তৃতা সামৰি ল'লোঁ Idam tang la along Markehat medical Kaisar along lepet kilang abar sai tembo mahut ala so army hak tumang ke akijoy pen ala sai banga beto selang di tikak te bensi non abar khatar lu alang li jur hatalong isla lek kelang lo pichu pamilo pen kelang mang tu kami kerti dicat indepina tum kami kecar lo bangke nitum lang pen kita bang tapen maso asai ke claim akhir sar konsiron pi dode sangse agar karlong kekalilo inkora thro konsiron kami alang li claim pol pichu pamilo tapen non ke bangji apors kami atu game pun ada. Jadi sanksi konstitusi lain game langsung itu abarkan langsung langsung sekilang pelada abarkan orang kiri akor konstitusi lalu kado kau ini sekilang kami akan sanksi lalu hancur pun. Tapi ini tu abarkan langsung Pinia berta kalau pansi kang toning lo, demi thakmi kurang tu.